សូមជូនរឿងកំពូលវីរៈនារីគូតចមិនថាអញ្ចឹងឯអូនសម្លាញ់ចាហានីបុកគូតអមិនទេអេមែអូនមិញស្អីគេអូនហានីបុកអីគេអូនមានណាអូនថាអូនស្រឡាញ់មកឯងតើមកស្ដាប់ច្រឡំអីអូអញ្ចឹងឯងអីបើស្ដាប់បាត់ច្បាស់អញ្ចឹងណាម៉ាហ្នឹងហើយឥឡូវដល់20លានឡើងហើយຕົកនឹងសិនមើលហើយជាប៉ែនោះកើតស្អីទៅយកពេលប៉ោងរុំពេញគូតនោះហើយទៅរុំឡើងកំពេងកំប៉ោងកំពេងកំប៉ោះនោះមិនអត់តនេហ្នឹងហើយបងហេសាក់គេឯងបងពងលពត់លើហេអាប៉ែនោះគាត់តែនិយាយទូរស័ព្ទអត់មានមើលតួស្រីត្រូវបានគេចាក់គូតអីទេអត់យាយប៉ែនោះគាត់ទៅបងខ្ញុំត្រូវបានគេចាក់គូតហើយបងហើយនោះគាត់តែនិយាយទូរស័ព្ទគ្មានងាកមើលក្រោយតតែសោះហ្នឹងវិញអូស្អីណាមិនក៏មកចាក់ដាក់យើងចាញ៉ើយអានេះឈោគេចាក់ឡើងមួយថ្ងៃឈោឡើងស្ងៀមបដ ாய் ណាបើតែពេលគេចាក់ផ្ទុះខ្ទេចទាំងពីរហ្នឹងបានធ្វើឯងមិនមកចាក់ក្តិតខ្ញុំអញ្ចឹងគេមាននេះអីគេមិនថាមករៀងថតថតមែនហ្នឹងហើយលោកស្រីខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ខ្លាំងណារឿងហ្នឹងគឺថាធំមែនតើធំដូចមហាមេឃគឺបងអូនលោកស្រីឆ្លាញ់នារីម្នាក់ហើយនារីម្នាក់ហ្នឹងដាក់ក្តិតជួឯងទៅសារអាប៉ែមកប្តឹងគេនឹងដែរគ្រាន់តែគូតគេជួសោះហ្នឹងហើយធ្វើដូចធំដុំណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងមកអង្គុយអូនអត់ចង់អង្គុយទេហាមិនបានណាអង្គុយហ្នឹងកាលណាលាក់ស៊ីមួយឈរហ្នឹងហើយបងយើងមិនសមអ្នកដាក់ក្តិតជួសាមនុស្សធ្លាប់តអង្គុយឥឡូវមកឈរណាអើយអញដល់ក៏យាយប៉ែនេះលេងនិយាយនៅមុខអាប៉ែហ្នឹងបដ ாய் ទេនៅក្នុងរឿងនេះតួប្រុសដូចជាតិចប៉ោដែរហើយតួស្រីលេងស្រែកមកទំហឹងប៉ុណ្ណឹងហើយគ្មានស្ដាប់អីឮតតែសោះហ្នឹងហើយអូនចឹងណៃឈរសិនទៅបងកំងសុបមកឡើយប្រហែល200ម៉ោងជាងទៀតហ្នឹងណាអូយអីក៏យូរសបាមែនអញចុកក្តិតងាប់ហើយដល់ក៏មិនបាច់ទេហ៎ឯងធ្លាប់លើតែគេឈោចុកជើងយាយប៉ែនេះឈោចុកក្តាច់ហ៎ហើយថៃអូណាទៅអង្គុយចាក់អង្គចោលក្រៅកធនណាធ្វើហ៎ហើយខើស្អីនោះនៅចាក់ទៀតណាឯងប្រាប់ថាកធននៅមុខហ្នឹងហើយព្រមចាក់ចូលកធននៅនៅអញ្ចឹងអូចុកកធនហ្នឹងអូនព្រមចាក់ចូលទៅបើមៀហ៎អាឯងស្មានតែវាកាត់យកទៅធ្វើអីយកធ្វើយីឡាវចាក់ចូលកធនដដែលហូចចុះបងប្អូនដួនចេះចាក់ចូលតែម្ដងទៅវាមិនស្រួលជាងせーの、よいしょ、はい。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 ý ơiជួយដាក់កាហ្វេដល់កូនខ្ញុំមកកែមកអ៊ីសុំស្ករ5បានណាកុំផ្អែមពេកអូខេទឹកដោះគោពុតធោអ្នកម្ដាយវិញមិនអ្នកម្ដាយដាក់ទឹកដោះគោច្រើនមែនស្ករ5ណាអ្នកម្ដាយស្ករអ្នកម្ដាយស្ករ5អើយអានេះចូលស្ករមកកធននេះណាម្ដាយអូអ្នកម្ដាយអើយកាហ្វេលេងចាក់ចឹងបដ ாய் ណាម្ដាយពេលដាក់ចូលកែវវាតំណងដែរតើវ៉ៃតែបើកម្រិតជាតិប៉ែវាចូលប្រហែល 1000% ណាម្ដាយអែមទឹកដោះគោទៀត This is the Pok Temple that I give to Thailand, okay? Really? សួស្តីបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលូគាត់និយាយតា Pok Temple ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំសំសួរសំណួរមួយឲ្យបងប្អូនថាតា Pok Temple មានន័យថាម៉េចសូម comment ក្នុងវីដេអូនេះតោះមើលរឿងឌីវគ្គ4ទៀតឯងនិយាយរួមមួយថ្ងៃបើបានមើលរឿងឌីម្ដងហូបបាយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាBut Hey, y'all, come look at this. គាត់បានគាត់តែចេញក្បាលសាច់រឿងមកដល់ប្លង់ធ្លាក់បយីងបយងគ្នានឹងទៀតពុជ
Ủa nè cắt to nó mình vô đó chật nè mơ khá thế nè mơ ní vơi mục nhà ní có bông được sao chaพ่อ rú luôn rồi mà mơ rương tí này mà vơi mục nhà rồi sao pe anh cắt to đi đó nha Ui ủa chả tua pro nữa ấy này mình tua thẹn bạn chứ cây hà lâu ấy tua pro nó sao nhanh được ăn men rương ngày cả là ní ăn cất phải nhặt tiền kia làng lừa thế ủa chinh mà to mà bị nát coi tia đấy ủa nè nó lơ kia làng bay nè ăn chui kia ai à pẹ nó này giật dông giật pẹ nó tại ai nhung Giang Thôi em bắt mày cục cái kia màu mình tu đèn nhỉ con vô anh ấy cái cục mình nhỉ bung hả pẹ nó cần cục mà cục ở trời hả pẹ nó cần chim mà to từ một ở miền đằng cho ấy sao bung đó tập pẹ chắc ai từ xa nè chim mà to nè tới Việt miền nhẹ pa Việt miền thầy pruy chỉ thò mà đà hả nè cục cọp bay nó cục ở trời thiệt anh ơi biết chui chặt đây chưa mà chốt lẹ ngọt chơi mai rồi ủa dịp pẹ đang sầm rạch thật lẹ cho cào mất mời từ nó pẹ nó kịp bao khọp đét pi khói mà to tu chơi mà ôi anh chặt tới ôi vì mình đa nè khọp mẹ tu host tôi được chọn sai anh xong sai vì tôi chui tu sai toàn đi đó chứ mớ toàn mền ui rừng thuật nhọn nhọn nào đấy nhỉ ui vậy mền nó rừng thuật mền tên cái đồ Christmas mền nưng tóc ta mền nưng tê cái đồ Christmas này anh đôi bà hai mốc tất mình lột từ ai đừng có bơ xí ấp nó trong lồng tật bẹt thòng mà chiết ý nè sấy trong lồng tật bẹt thòng mà chiết ôi cho mình lột từ trăm ca tiết đặt plow tới lột trâu lồng tật plọc tới trăm ca tiết để trâu riệp rọp sợ trong lồng tật bẹt thòng mà chiết khai cả pơ khai ấy cam miền này cả pơ ở tật nè ở trong cái bơ xí tê phải xử lý rồi khơi phải xử lý mà thơ có so với trai nè ôi lục sấy ui lục sấy trong ngợp bẹp ở tầm núi khó trừ ui lục sấy kết cu đặt đo lắm nè còn nó lục sấy trong sợi lạp luôn á lục sấy kết đo bự lý đo ấy thơ có so với trai vậy nè ui lục sấy kết đặt đo lá lý hay phục lượng ôn thân làm ôn thân từ trắng á nè ý lục sấy lột plow đôi lục phở hay nè ý còn là kia mà chắp búp lột lần plow tay mà đón á lục sấy ý ui cầm lăng mấy lần đôi lục pro thử sao cái plơ nè Christmas tụi mua mình cái đồ sắc mống á đam say rương mau pi hàng tua sấy nó quạ ban cả đồ ngày Christmas đó tập bên chứ con trong sờ lạp luôn ý à này plơ mẹ này Christmas thằng mua tên tộc ta Christmas ngày anh xoạc lại tên đó tên tộc ta Christmas mến tên nó lên kia lại bình chật mong cái đồ ngày Christmas ơi thì thằng sao anh bình chật mò lên nè bình chật này ngay không kia ra nhiều mẹ lô tức mặt lớn nhiều ui anh chưa lộc sấy nhưng mấy con giấy sờ lên chân là hốt ôi con giấy thon mặt na tới mới thấy chưa ngò đò lấy kiểu nuôi vô mà mau ấy kia cả pung vậy còn là cây mà pa chặt cây tít sao nữa thơ với mình đôi nhưng gì ôi bé bay ôi lôi mà nó sụp nó còn là cây surprise cái đồ kia hai cái thơ trắng nó tập pe chun cái đồ hàng sấy hai hàng phổ tơ chưa nó rom bật Merry Christmas ôn bằng thằng mà vô nhiệt luôn này còn trong băng mến chuyện băng này từng chích lên vậy tít cái đồ Christmas mẹ nưng ý cái đồ Christmas ấy chăng hả tóc ta mẹ nưng thì cái đồ Christmas này anh đôi bà hai mốc được khơi nó ná cái sao được bò nên tắc tay cái mau vẽ nè ngồi với Prada mình đánh chia từ tinh tóc ta mà ấy thế còn là song xa khơi clip deal phim con từ song xa khơi cái đồ phim deal kia sẽ không mau vẽ tàu trắng này ôi nhẹ sấy nó còn trắng đây còn là khơi cái đồ ok phim deal cái đồ ok phim mong ôi tắc ta chân vậy cái nào trắng tay là không mau vẽ nè là đôi súng bi tớ chia tóc ta đôi súng bi kia không pe Christmas phong một Christmas phong hay thắc kia đôi súng bi tàu trắng nữa nè anh mong ôn thì mong check một tông lên chan anh mới chưa thế một tông lên chan này ôi vì mình đài lấy nhà xây cung từ chưa mình nư thế anh này nó chăm mới nó mới một tông xây mua tiền thì mong check em mới tít lâu em không tàu trắng nè cái tóc ta này rô bẩn nuông ấy
តុកតាមកកាំងរោបនួងទេទៅចេញអីចេញទៅអញ្ចឹងណា ញ៉ាំតុកតាហ្នឹងមិនได้រកចិត្តហ្នឹងមិនធ្វើស្អីស្អី ងើបជាការស្រេចថាអីចេះខរឹងដាក់គេពេកតុកតាហ្នឹងមកជើងទៀតចូលស្មៅពូអើយជួយចូលកំសៀវខ្ញុំមួយមកពូខូចអស់ហើយនេះអេពូគ្រាន់តែធ្វើកំសៀវសោះសឹកកាច់កកាច់អីសឹកអញ្ចឹងអីពូពូលេងក៏វាខ្ចៅចោលចឹងហ្មងចុះបើសិននេះពួកឯងធ្វើត្រូវការខ្ចៅទៅរោណាណាពូពូក៏វាដៃក៏វាអីណាខ្ញុំស្រីវទៅនៅចិត្តហ្នឹងស្រីវទៅក្បាលមកថ្មអីពូពួកឯងក៏វាអីក៏វាម្លេះខ្ញុំនៅចិត្តដៃពួកឯងខ្ញុំស្រីវទៅខ្ទាបស្អីមកចំក្បាលខ្ញុំហ្នឹងតិចពូសង្ស័យមួម៉ៅប្រពន្ធអត់ឲ្យចូលផ្ទះទេពូអីពួកឯងក៏វាអីក៏វាម្លេះតិចអស់កំសៀវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដឹងបានប្រើវិញអត់ទេពូអើយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងហ៎អត់ដឹងថាពូមួម៉ៅលេងយកមកធ្លាក់ក្នុងដៃពូហើយដូចអត់មានសង្ឃឹមថាប្រើបានវិញទេពូដូចខ្ទេចអស់ហើយដឹងអូអាបាត់ហ្នឹងគេរំអញ្ចឹងឯងខ្ញុំស្ដាប់បាត់ហ្នឹងយូរដឹងតែគេរំអញ្ចឹងហ៎ទេអ្នកភូមិខ្ញុំមិនមែនរំអញ្ចឹងទេអ្នកភូមិខ្ញុំគេរំប្រនេះខូចណាស់ណែអូយមិនអាប៉ែនេះមករំប្រនេះខូចណាស់ខ្ទេចអាណាគេទៅរំអញ្ចឹងគេរំទេគេរំអញ្ចឹងណាពូបានហើយពូអើយពួកឯងជួយចិត្តលហុងនឹងខ្ញុំមួយមកព្រោះថ្ងៃហ្នឹងហ្វេនខ្ញុំចង់ញ៉ាំលហុងអញ្ចឹងណាស់អញ្ចឹងហើយពួកឯងជួយចិត្តអាបែបផ្កាយព្រោះហ្វេនខ្ញុំជួយចិត្តផ្កាយប៉ុន្តែជួយមើលផងមិនយ៉ាងថាអត់ទុំហ្វេនខ្ញុំអត់ហូបទេណាदेखिए भाई की कटिंग करने की स्टाइल मैं आपको दिखा दूं यासिन भाईពូពួកឯងស្រ័យខ្លាំងម៉េះខ្ញុំគ្រាន់តែសួររលហុងសោះពួកឯងស្រ័យដាក់ខ្ញុំចេះអីពូទៅខ្ញុំដឹងថាទុំអីទៅកាឡាលេជួយបានទេពូបើយកលហុងហ្នឹងក៏បានដែរពូចុះមានអាឡឹកទេពូतरजू थप्पड़ मार के चेक करता है तबू तरजू थप्पड़ मार के चेक करता है तबू ពុយពូខ្ញុំសួររកអាឡឹកតើមិនពួកឯងទៅវាយក្បាលខ្លួនឯងធ្វើអីអត់ឈឺទេឥឡូវបើនិយាយច្រើនទេពូពួកឯងពុះអាឡឹកហ្នឹងមកទុំអត់និយាយរួមអាប៉ែនេះបើឯងមកទិញតែ2ដងទេងល់ខ្សែសង្ខាលេងបានយកផ្ញើហ្វេនហ្នឹងមើលទៅអូអញលេងម៉ាក់ហ្នឹងមកនេះពូइस तरीके से फ्रूट सेल करते हैं ខ្ញុំឆ្ងល់ពួកឯងចាំបាច់ស្រែកចឹងតែពួកឯងលក់ធម្មតាទៅវិថីពូបើភ្ញៀវបលឹងមុំហ្នឹងស្លាប់បាត់ហើយពូលេងពួកឯងស្រែកដាក់ចឹងកាយ៉ាលេគេកាយទេតោះលហុងហើយនឹងអាឡឹកខ្ញុំបាច់យកក៏បានដែរពូខ្ញុំលាទៅវិញហ្នឹងហើយជំរាបសួរពូពូអីពូជួយជំរាបសួរពូអីពូជួយតាមពូជួយដាក់បន្លែអាឡឹកឲ្យខ្ញុំមួយពូពូអីខ្ញុំចង់រត់ទិញផ្លែអាឡឹកមួយតែយកអារៀងធំតិចមែនណាពូយកប្រប៉ិននេះបានទេអូបាទពូហ្នឹងហើយប្រប៉ិនហ្នឹងឯងពូហើយអាមួយហ្នឹងតម្លៃប៉ុន្មានដែរពូលក់ឲ្យក្មួយតែ 35,000 ទេអូយពូលក់កោខ្ញុំម៉ែវាមិនដែរអាឡឹកប្រប៉ិនហ្នឹងមួយ 35,000 ថ្លៃហ៎ពូអូយពូស្រែកខ្លាំងមែនអូយពូបានអូយពូឥឡូវអត់អីតម្លៃហ្នឹងក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំយកទៅពូតែពួកឯងជួយពូឲ្យមើលវាទុំក្រហមហ្នឹងតែអត់ហមខ្ញុំអត់យកទេណាពូណែអញ្ចឹងបើភ្នែកមើលឲ្យច្បាស់ណាមួយពូបានហើយកុំធ្វើអញ្ចឹងពេលខ្ញុំខ្លាចហ្នឹងណាऊपर वाले नीचे वाले बाजू वाले कोने वाले
सब देखो सब देखो सब देखो सब देखो लाल मिलेगा 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 खाने वाला देखता है शौकीन चली जाता है ui bố của anh mới sọc sọc sai là hôn chứ nhóm đi trong luôn phần lớn nè tay nhà lắc nè ui